Boxing a Palian huanga tlom nei lovakal tluang mek WBC heavyweight champion Tyson Fury chuan in nek ma chonzui zel atum to lova Dillian White nen an in nek zo huna boxing chol san zui ngal atum thu asoi Fury an boxing chol san atum thu asoi hian boxing khovel a chong hle Palian huanga boxer thabera ngai ni mek Tyson Fury hian April ni somni pathum khian Wembley Stadium a akong shen humhim atum dona Dillian White a machon don White hi anne emo hne lo emo po ni se in nek chol san zui ngal atum thu Daily Sport in atar lang British boxer Gypsy King hian kumsani som panga khan Vladimir Klitschko ne in WBA Super IBF WBO le IBO kong shen ala a ropui taka champion nuin har satna atoka hun khirle thim tak amachon nung changlama har satna na satak ato wangin akong shen ko zongjong lak sak ania hun har sa le thim tak apal tlang nuin ring chunga alo kir le a WBC champion Deontay Wilder ne in kong shen a sheng nun le Wilder nen an in hne tok zet nuin Fury hian azon in voin ni anhe nuna April ni somni pathum khian akong shen chu puitu White a machonang khovelina mu chak ber chu British boxer thafilor pani Tyson Fury le Anthony Joshua te in nek ania Tyson Fury hian a soilok anga in nek a chol san tak tak ani chuan in nek tuma indoor hlo cham photo Fury le Joshua te hi an in nek lo tlan don ti na ani Joshua hian akong shen lak saktu Alexander Usyk amachon nun le dona achak ani chuan Fury machon tura ngai ania Fury a chol taxia chuan tunge amachon zui le ang ti shiat ani tari lo in nek chol san atum thu hi March ni ruk pathiania interview amachon tumin Fury hian a soinun le boka a chol ngei don ti achiang tok viawa ngai ani